video nai tongnai joto khapangni mari kising tei srwngnai jik songno haino hai lamsogo salkolok mani yagulo tini haino hai norokno kaisa topic no tui alochona khainani haino hai ma phaipika tini sing alochona khlainai বিশেষ kai taklai je college o admission nungnai rok first semester o admission nungnai rok jara kokborok subject no elective khaina hanai rok borok ni bage kisasuk chubasu ngano hine ang khayo tini sing review khlailenai obongkha 2019 ni first semester ni MCQ 40 ta sing saimano 40 ta MCQ phayo first semester o kokborok Obonote sing tini review khlainai question te answer singmung te phirok mungni answer 2019 ni no obonote inrok kisasuk chubasu ngano hine ang khayo boba hai type ro question phai anrok ke video no paisak jora nai tongdi ke phaidi sing leriawe question ni bakhak thanglai sinai orang bengali script no saina haka norok nangkhai ke roman script no bonorok porimano kaini option tongo kaisa bengali tei kaisa english ba roman ke khapaidi singmung tei phirok mungni bukhak thanglai sinai puilani question number no sing porinai leno phali puilani question number angka upil nahar dikisa thungnuk sika upil nahar dikisa thungnuk sika thungnuk means natok upil nahar dikisa natok sika Oro saita question option tongo Madhusudan Devarma, Olindral Tripura, Narendra Devarma, Ruhi Devarma. Oro ni correct answer angka Narendra Devarma. Narendra Devarma no upil nahar dikisa thungnuk seinai. Number 2 tongo Bank senal thungnuk sika means bank senal thungnuk bo bisio karijak. Oro years rijak tongo. Bank senal thungnuk seinai angka Shamlal Devarma bo bisi karijak ingke sing saimano 1974 bisio bank senal thungnuk sei karijago next number 3 o sing thanai number 3 tongo Nando Kumar Devarma ni thungnuk angka omba haino hai natok Nando Kumar Devarma ni thungnuk site option no borongnai mari upil nahar dikisa holong beseni chati lamani homsang orni correct answer angka mari angka correct answer upil nahar dikisa omo sinai angka Narendra Devarma omoya holong beseni chati ruhi lamani homsang Olindral Tripura so orni correct answer angka mari pai inki number 4 no nainai number 4 angka sirnai ni phunuk mari angka Aba grammar part ni sirnai means neutral gender sirnai ora chelabo tongo buri tongo oba haino no sirnai hine bises ke sing saimano ingke naidi sing ora saita option mankha puila kiching pun sikong bijak kiching kha sing chelahini saimano tai sing ora sikong sirkthei ba sirkrei bijab sirkrei so oroni correct answer angka pun gengke sing selabo hinmano bribo hinmano pun obongka sirnai ni phunuk mari tai 5 number o phaidi 5 number angka khongko thomayong bo bisi bo sijak khongko thomayong bo bisio sijak oroni correct year angka answer angka 1987 o khong kothomayong sijago ba karijago next question dolai tuimanaro kothomayong sika bo bisi sijak gengke 2009 bisio dolai tuimanaro thungnuk sijago Obni yagulo phaidi 7 number question Raima kothma basa sika Raima kothma basa sinengka Orni correct answer Povitro Rani Jomatia Bongsita kurto siya Nogendra Jomati me Raima kerei class nike kaisa phone Povitro Rani Jomatia angka Raima kothma basa sinai next sing nalenai
8 number question. Number 8 question tongo. Tuimuk ni tui yoro. Oro tuimuk tanghalok ngka. Omo question kisa mistake ngmahai ngka. Oro tanghalok se sina tongmani piaba. Borok oro sirika tuimuk yoro. So orang ka kanali tofano jeng ma khaisinai tuimuk ni tui yoro. Actually omong ka tangmuk tanghalok ngka tangmuk ngka ro bobo tuimuk ngka source of water tuimuk aboni bagai abo tangmuk tanghalok hinjago. Tarpore 9 Kumbarti chekra bai mai rao. O kok butango tang manai tang halok ngka kumbarti chekra bai mai rao. O line no tang manai tang halok bobo. Jeng saimano instrument oro tamo kumbarti tamo bai mai ra chekra bai. So chekra ngka tamo tang manai. Correct answer ngka chekra. Number 10 o thanai. Number 10 ngka nakrai kothoma bwsa bijap bo bisio karijak. Nakrai kothoma bijap sinai ngka Binoy Deborma. O bijap karijak ha. O bisio Oroni correct answer ngka 1989 bisio nakrai kothoma bwsa bijap karijago. Next question 11 mungslai ngka mungslai means pronoun. Mungslai ngka oro chaita option rijak tongo. Mungni uklogo asuknai, mungslai ni uklogo asuknai, mungni thaio asuknai, mungni kwcharo asuknai. Chaita option ni correct answer ngka jeng saimano mungslai ngka mungni thaio asuknai no hino mungslai. Soroni correct answer ngka mungni thaio. Next question 12 Goria matai ni kham tamnai no tamohin. Goria matai ripro kham tamnai no tamohin kengke Doria. Next question Ketal kothoma kok rubai belai karijaka. Kokborok ni puila ketal kothoma belai ngka jeng saimano sorry kok rubai belai ngka ketal kothoma. Kengke o ketal kothoma bijap bo bisi karijak kengke jeng saimano 1954 bisio ketal kothoma bisa bijap karijago. 14 number question Dimasa budu ni kagui tongthai mankha. Bo jaga sokpaikha Dimasa ni ulo Tripura o sokpaikha. Puila Dimasa budu bai tongmani budu ni Dimasa ngka Dimasa ni Tripura o sokpaikha. Okay, phaidi jeng next question type nainai 15 number question Kokborok srung kokma bijap sikha. Kokborok srung kokma bijap means grammar bijap sikha. Saboro chaita option tongo Nitai Dosrod Dev Deborma Bongsi Thakur Dulota Ahmed. Oroni correct answer ngka Dosrod Deborma. Dosrod Deborma no Kokborok srung bijap no suyo. Number 16 Jora no bagimano. Jora means time. Time no sing dal bisike bagiman. Time kal. Sing bangla bai nai kengke bisike bagiman. Kal bortoman অতীত ভবিষ্যৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাই বিসে কাইথাম কাইথামিকে আরো তামংনাই
kokborogo daltam ke bagi mano. So correct answer inka daltam. Number 17. Kadeng kadang kadang koktang sika. O koktang no sabo sika inke sabo sika ro जों साइमोन सबिता देबबर्मा बसे o koktang bijab no siyo. Next question 18 number. Koktang karijaka bo potrika o. Oro kobangma potrika ni mung rijak tongo lama chini khorang kokpin lamku potrika o. Obo kisa confuse tongo. Norokno taisa ulo sapinai. Sing obo no pass khainai. Tarpore 19 question number tongo. Jaduni kokthai boro man. Jaduni kokthai boro man hingke means jaduni kokthai bo jagani sopaikha. Chaita option tongo Urdu, Tamil, Telugu kaisa phanuya. So जों oro jaduni history no rwksabinai khainke jaduni kokthai phaikha Urdu kok Urdu kokni. So oro ni correct answer nai Urdu kok. Tarpore 20 number Dunaragini inka Dunaragini obo tamo ni bedek ba tamok obo no जों oro nukha option mamitar sapmung Goria Jadu Kolija sakani kaisa phanuya. Oro ni answer nai Dunaragini inka so kaisa abo Jadu Kolija ni bedek. Aboni bagai जों oro Jadu Kolija sapmung ni dalsa bedek. Ini obo correct answer. 21 question जों नायफिनाय. question tongo. Elements of the science of language bijab no sika o kaibrini bisingo sabongi man. Element of the science of language. Obni correct answer inka Tarapur wala no o element of the science of language no siyo. Next question 22. ODBL ni simung kha means ODBL ni full form tamo. Oro chaita option rijak tongo. Obno जों soi answer inka obni soi answer inka obongna A number. The origin and development of the Bengali language. ODBL. Next question. Bot kokthai ni kokmang ungkha. Bot kokthai ni kokmang bobongi man. Bodo, Budu, Tibet kaisa phanuya. Orni correct answer nai Budu kokthai ni bot kokmang khoro. 24 question number. Berma no dimasa kogo hino tamungi man. No answer saimang kainke sadi. A number tongo Bufam, B number tongo Buflam, C number tongo Naflam, D number tongo Ding Dong. Berma sinjodon sini whatsapp sawo. Obono dimasa rok tamuhin. So ni correct answer inka C number Naflam. Naflam no hino Berma. Next 25 question no जों थानाय 25 question number tongo. A statistical account of Bengal bijab no sabosui. A statistical account of Bengal bijab no sika W. Hunter. Borongka English saheb puila kokni bagai samung tanglangnai W. Hunter. Next question 26 number. G.A. Grierson
अर्थात जर्ज अब्राहम ग्रेसन kokborok no tamo hinglankha tabuk je sung sawi tongmani kokborok language oboni puila kokthai o kokni mung tamo tongmani G.A. Grierson kokborok ni language no tamo mung phallankha chaita option mankha sung hill tipera hill tipera oroni correct answer ongnai number C Tipura wngkha G.A. Grierson kokborok ni mung phalmangmani. Next question 27 number kokborok language origin and development bijap no sika o bijap no sinengkha chaita option ni bising sabongi mannai obo bahaino C number Suniti Kumar Chatterjee. Next thanai sung 28 question number 28 imangni yakli kothom bwsa sinai sabo imangni yakli kothom bwsa sinai sabo wngkha A o tongo Nondo Kumar B Sunil Deborma C Sefali Deborma D Norendra Deborma oroni correct answer bo bongiman D Norendra Deborma imangni yakli kothom bwsa sinai wngkha Norendra Deborma. 29 athugrai kothoma bwsa bo bijabo achukthai mankha athugrai kothoma bwsa অর্থাৎ bo bijab ni naharjaka obono sung naikha hingkhe chaita option o hathai kothoma bwsa o sung nugo hathai kothoma bwsa Nogendra Jomatia bai swijak hathai kothoma bwsa bijabo no o hathai rai rok athugrai rok tongo so oroni correct answer wngkha hathai kothoma bwsa o achukthai mankha. Next question Tripur Kothamala bo bisio swijak Tripur Kothamala bo bisio swijak obo wngkha oroni correct answer 1997 1900 1906 1898 bobono wngman oroni correct answer wngkha 1900 1897 o kokborok ma karijago abni yagulo kokborma karijago puila tarpore kokborokma Radhamohan Thakur ni ajagono sung nugo Tripur Kothamala Tripur Basa Bidan so oroni answer wngkha 1902 tarpore sung tei kisa mano 31 o naidi Otul Deborma ni kothoma bwsa wngkha buiman Otul Deborma ni kothoma bwsa o chaita option ni bisingo LM ni bibi wngkha Otul Deborma ni kothoma bwsa. Next question 32 semi vowel wngkha semi vowel bo bongiman W O Y B number tong W O C number tong E O D number tong O A semi vowel hingkha sung saimano sobsomai vowel hai kisasa thango abono no semi vowel hino vowel wngsigya phiaba borok vowel ni jagao samung tangui mano oro sung W by Y no sung sobsomai vowel hisabe sung semi vowel hisabe sung use khaio so oroni correct answer wngkha WY abo wngkha semi vowel. Next question 33 number kokborok ni bagui chini khaithai kok bwkhal no sinai wngkha kokborok ni bagui chini khaithai kok bwkhal no sabsui
Oro option rijak tong A o Nogendra Jomatia, Bongsi Thakur, Amorendra Deborma, B by D, C soi kainini no. Hingke oro sing option mangkha Bongsi Thakur ni mung no Amorendra Deborma. Hingke oro ni correct answer nai D. D ingka correct answer. B by C soi. Bongsi Thakur, Amorendra Deborma. Amorendra Deborma ni nickname ingka Bongsi Thakur. So omo both kainai. So B by C ingka soi answer. 34 Kokborok saritai thai bisik tong. Saritai means vowel. Kokborok vowel kai bisik tong. Sungjaton saimono 6 ta ingka bisik nai Kokborok thai dog. Thai dog ka correct answer. Next question 35 number. Sudonno Debormani koglop wngkha bugaiman Sudonno Debormani koglop puila koglop lama sorry A number himdido, B number lama phaidi, C number titon, D number naisingma. Saita option ni bising correct answer wngkha himdido wngkha Sudonno Debormani koglop lama phaidi oboya abo Ramkumarni titon Ramcharanni naisingma Kumudranjonni. So correct answer wngkha himdido. Ke ringma koglop sinai wngkha sabo ringma koglop swi. Ringma koglop sinai wngkha Ramcharan Deborma. 37 question. Ang prangrok o kokthai bo sagoklai. Sorry sigoklai. Ang prangrok o kokthai bo sigoklai. Ang prangrok siksa sikbang kaisa phanuya. Number A wngkha siksa, number B sikbang, number C siksa sikbang kaisa phanuya. Ang prangrok hingke sing saimano tamo koroksa borok no hino bo singular se aboni bagui tamongman siksa wngkha aboni correct answer. Next question 38 Gong bura sagong koktang bijab no sika sab sika bo oroni chaita answer ni bising option ni bisingo C wngkha correct answer Komolia Deborma. Next question kolom tui kisi mwkhang. Kolom tui kisi mwkhang bo bisi sijakha. Option number naidi A number 1987, B 1987, sorry 1987, 1988, 1989. Kolom tui kisi mwkhang bo bisi karijakha. Kolom tui kisi mwkhang sinai wngkha Chandrakanta Mura Singh. Aboni correct answer wngkha 1986. 1986 wngkha aboni correct answer kolom tui kisi mwkhang karijakmani eba sijakmani bisi. Last question Nakachi tamno hen. Nakachi kham tamnai no hino musa nainai no A by B kainini chao. D number Goria matai rijakma thai. So oroni correct answer wngkha D option Goria matai rijakma thai. Obo wngkha Nakachi. Obo wngkha total sini 40 question. So obo haikhe norok oroni kisa misa chubachu manano hini ang khakhayo. So oboni bagui jara taklai bishes khai Kokborok tui first semester admission wngnai rok
नरक अबाहाय के ईयर वाइज क्वेश्चन रिव्यू खायदी ताइबो 2018 2017 नि क्वेश्चन रिव्यू खायगोन के नरक साइमानाय बाहाय पैटर्न नि क्वेश्चन फाय ताइ नरक काहाम के आंसर रक रिमानाय हिने आं खाखायो दिनिन बागे आसुकनो जतन हामबाय खुलुमखो।